Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere. Koe nei te rā tuatoru o te ASB Polyfest. Rua mono, rua te kaumā ono. E ki katoa ana te whare tapere o manukau I te tini ngero kua tai mai nei ki te mātakitaki I ngā kapa toki pou tangata o te whakataitai nei. E rua ngā mira rākau o Kaitaia e pā heke nei te āpōpō me te aha e hia rau kaimahi kāraru me nā kakatia. E rongo ana te hapori o Ruatāhuna I te ngau a te pikinga utu kōhinu. Kei ngā iwi o te motu nau mai ki te karere, kawe ake nei ngā kōrero mo te ASB Polyfest rua mano rua te kaumā ono. Kia koutou I tēnei rā I konei I te whare tapere o manukau. Kei konei ngā rotonga Māori katoa, ngā rōpū Māori katoa pēnei a manatahi, e rōpū e āwhina ana I wā tātou rangatahi. Kei muri rā ko te whare wānanga o Awanui ārangi, hāpai te hauora, ASB hoki, te hunga e tino tautoko ana I tēnei ahurei nei. Nō reira, koe nei te rā tuatoru o te ASB Polyfest, rua mano rua te kaumā ono. E ki katoa ana te whare tapere nei o manukau I te tini ngero kua tai mai nei ki te mātakitaki I ngā kapa toki pou tangata o te whakataitai nei. I mau ake I a mārena mane ngā kapa o Westlake Boys me Epsom Girls Grammar. Mai ngā toa kai tai noa ki ngā kai hoko rawa e hihiko ana te ahurea o Polyfest. He waua mā tāwhiri mā te whakararu I a mātou, ki rō whare ki te ro ki waho ki rongi I te whira, ki rongi I te papa. Nō reira, nā mātou te māringa nui kei konei tātou, kei roto I tō tātene whare a tāhua nei. I did prefer Polyfest last year when it was with all of the Pacifica and all of the other groups because there was so much more diversity and you got to see all of the different stages at the same time as seeing Māori stage. It's all just about having fun and representing your culture. Ahakoa ko te nuinga o ngā kura he taitama, he kōhine kei roti te kapa, ko e nei kura e rua kei te kawe takitahi I tauatau mahatanga. To me it is hard because we just all have to hit the high notes, don't have any wahine to back us up. But I mean, we love kapa, even if we don't have any wahine to do it. But our boys stay strong and yeah, did our best. E hara I te mahi māma he oe anō I whakai nei tamariki ki te wero. It was incredible. It was very different being inside, but it was awesome. I really felt one with the girls and it was really cool to see all our work be shown on stage. A pōpō te rā whakamutunga a kua pau katoa ngā tīkiti, hau ngā nake mō ngā whānau o ngā tamariki kātū. Nā reira aha kua hokona ngā tikiti mō ngā tangata mātakitaki e āhei tunu ana ngā kura me ngā whānau te haramai, te tautoko I o rātai nei kaihaka, kapa haka ki rongi te atamira. Mō taua wā. E ki te anui te ana e hara a Polyfest I te whakataitai noa, engari kē he whakakotahitanga tonu I te ahurea maroto mai I te reanga hou, mārena mane, te karere. Ki te tai tokerau e rua ngā mira rākau o Kaitaia e pā heke nei te āpōpō, me te aha e hia rau kaimahi kāraru me nā kakatia. Tērā tētahi kaimahi kua toru te kautau e mahi ana ki aua mira. Hei tāna ki te kore hāhā ngā mira, ka kore hāhā hoki te ahunga here o te hiku o tika. Anei rā a Harata Brown. Kei te mira o Kaitaia ahau I tēnei wā. Koe nei te wāhi mahi mō ngā kaimahi kei ko atu I te ruarau. 31 years I worked there, maybe a bit more. It was a lifeline. It was a real lifeline and it's still a lifeline. It wasn't just a lifeline for me and my family, it was for a lot of families. It's helped the businesses in Kaitaia and far afield. Not only that, it also provided work for the trucks. Tata mate ana te taone me naka mate te mira. E te mea, e rua ngā mahi nui rā atu roto I a tātou o te hika nei ko tētahi ko te ngāhere, ko tētahi atu ko te mira.
mena ka mate te mira, ka wiri haere te ngahere anō hoki. Tore re tikana kia whai te tautoko kia ora tunu te mira, hei oranga mō a tātou nei whānau. Kua puta te pānui i a JNL e whakahaere ana rātou i tētahi tukanga nā ngā tūākuatanga o te mākete ki Hapani me ngā tairo ākupe o te whakahaere i te pakihi. Ko tā rātou e whai nei tētahi kaihoko, ētahi kaiwhakangau raini. We'd like to remain optimistic that in 8 weeks' time we'll be able to find a potential buyer in order to sustain the operation of the business. Because as of today, the operation is still normal, and we're hoping that upon consultation with the company, there will be some alternative that we'll be able to identify in order to keep many workers in the job. Obviously, realise it's a very stressful time for the families and employees and the people of Kaitaia. But I'm encouraged by the fact we have got an investment group with local interest who are actually in active discussion to buy the mill as a going concern. Kua toko hoki ake te pātai ki ngā iwi o muri whenua te hiko o te ika, me he mea he wāhi tō te iwi ki tēnei kaupapa. He pātai tēnei ki ngā iwi ki a tirohia. Hare te mea mā rātou hei hoko. He a te take heke mai ana a Duke Nishu, mai pi mate katoa na tērā kaupapa, engari mena ka tāia te iwi te whai. He mea nui tērā mō o rātou ake tangata e mahi ana i reira ei. E tā te pānui i a JNL, ka hore anō kia rere te toki, ka hore anō kia kapi tēnei wheketere, ko te hiahia kia whai i te ranga awatea i te tuatahi. Hoi nō rā, tāria te wā ki te ai he ha te ānamata mo te wheketere nei ki Kaitaia. Ki te rohe o mā tātua i nai anei e rongo ana te hapori o Ruatāhuna i te ngau o te pikinga haeretanga o te utu kōhinu. E ai ki te kai whakahaere o te mira rākau o ōpū tāo, Richard White, ko te kōhinu me te tihara, ngā oranga nui e haere tonu ai wā rātau mahi. Anei te pūrongo a Heroini Waikato. He kamupene kua roa e hāpai ake ana i tōna hapori. E oi kaori te mōhiotia tōna anamata nā te pikinga o ngā utu pēnihini. At the moment we're milling timber, so our petrol and diesel is our main thing, and it will definitely affect us, and we're just hoping that it's not going to be too bad. I tēnei wā neke atu i te toru tāra ira toru tekau hēneti, te utu ārita mo te penihini puta noi te motu. He pikinga e rua tekau mārima o rau mai anō i te toru marama kua pahure. Nā te pakanga ki ai rāna, te take pēnei te nui o ngā utu. Petrol, personally, for someone who's supposed to retire and having, to live in a place like Ruatāhuna, it's a long way from Rotorua, where we go to do our shopping and stuff, and just to travel to town. We've had to go instead of maybe twice a week, only once a month. Ko kere wai mō runga rāwa ko tōna makau ngā kai whakahaere o te tī Ruatāhuna e mārama katoa ana ki a rātau ngā pānga o tēnei raru ki te hapori. Not only for travelling, but also for just running your households, running your marae. We have marae that don't have power, that operate on generators. We've got many homes that still operate on generators. So it's a significant, concern for our people. Nō ngā tau e waru noa ki muri nei, whakatūhia ai he wāhi tuku penihini ki konei, kia kore ai ngā whānau e mate ki te haere ki muru pararā no whakaki ai i ora tau waka. Nō reira, he oranga nui tēnei mō ngā whānau. So they can see what our levels are. That goes back to the investment that Tūhoe has put into, all the infrastructure, and it was a significant investment that they had to make. Prior to this opening in 2018, there was no petrol here for 20 years. Seeing whānau travel into Murupara, travel into Rotorua with trucks and trailers, jerry cans full of petrol, gas bottles, that was a normal thing. Now we're actually able to provide that service here.
e whakapai te ana, mena ka haere tonu te pakanga, ka pikinga utu ki tuatu o te whātāra mo te rita kotahi, ko ngā wāhi taratahi pēnei i a Ruatāhuna te papa. We don't want our whānau to have to suffer. You know, a lot of those who live without power are our pakeke, you know, living in the remoter areas of Ruatāhuna. You know, life is hard enough as it is. For petrol, back to how it was, and where you were able to go down the road here to get fuel, and you know you get it at a reasonable price. When prices start changing and stuff, it just makes things harder. He māharahara e raungana whānui te ana, he roni Waikato, Pukaia. Ki te tai rāwhiti a hakoa, kāre anō kia tau mai te hōtoke, kei te whakariteke te rōpū o te hauara o tūranga i tētahi o rautaki, noho ora tonu ai ngā iwi o tūranga i te wā o te mātau ara ko Winter Wellness, Anei rā ārahia timu o Taioro News. He aha au mahi mena Kaitaia e koe te kite I te tākuta karu I te rata niho rānei, kaore he utu. You've come in because you've got some concerns with your teeth. What's your... I just want to come in for a check-up. Yeah? I've been in for a while. Wai nei tonu te mahi a Tūranga Health I tēnei tau, kua toru tau tēnei kaupapa e whakahaere hiana, kua whakawhānui ake ki ngā wāhi e toru mō ngā wiki e rua. He kore utu katoa mō te hapori. We're not waiting on the crowds from Wellington, we're not waiting on the crowds from Auckland. We've got to put our hand up and show what punch, what point of difference we can bring. Ko tēnei kaupapa te Winter Wellness e aro ana ki te ārai I te hapori I mua I te pānga mai o te māwiwi. Ko te manako o Tūranga Health mā te noho kore utu, ka toro atu ngā whānau kia rātau, kia whakaora I ngā māwiwi iti, kei nui ake. Whānau are doing it hard, particularly in these times now. And so being able to have dental done, it's probably right down the bottom of their priorities, but actually most needed for the whānau who are coming through. Most appreciative of the opportunity to come through and to have their teeth seen to and be able to have those small things, whether it's an extraction or a filling done. I've got two of my wisdom top teeth taken out. I get pain on my right side sometimes, and now that they've taken it out, the pain will be less. Just financially, we couldn't afford the dental. Waharia mai e tahi rata niho me ngā tākuta karu no waho o te rohe e mahi ana mō te aroha. Me te whakatū I ngā whare hauora rangitahi puta noa I te tai rāwhiti. Mai te karaka ki Elgin tai atu ki Uawa, me te tautoko hoki a ngā kaimahi no Tūranga Health o te rohe. I got 2 teeth pulled and cleaned. Yeah, didn't even know I needed that, but I'm so grateful to the team here at Tūranga Health. It's been really positive. People have been really kind, grateful and really humble as well. Everybody's been so lovely to treat here. The moment they walk in, they're always just like huge smiles, super happy as well. E rautaki whai hua tēnei a kua kitea ngā painga. Niki atu e te ruarau whātekau ngā tāngata I whai wāhi atu ki ēnei ratonga I te rātau. We know the impacts of winter, so we're zooming in on some whānau sort of cohorts, and we're trying to get them in the front of the queue. If we get them in the front of the queue, then potentially they don't end up in hospital. Ara no atu ngā āwhina kato haina e Tūranga Health, kei reira hoki ngā āwhina ki te kāinga, pērā I te tuku kumara, te whakarato wāhie, me te mahi ngātahi me kāinga ora ki te whakatō rākau hua ki ngā kāinga o ngā kainoho. Katoa nei hei whakapakari I te oranga tonutanga o te whānau, I mua I te hōtoke. What we bring in our backyards here in Tūranga is of those who put their hand up to assist us with other things as well. So copious amounts of fruit and other things that we could provide a good experience with. And so outside of just the dentistry and the glasses is doing the wraparounds. So fresh produce and all those sorts of things. And, you know, this will gear us up for the month of April when the flu vaccine becomes available. But we're going to have a go. He kaupapa e uana I te tautoko wawe I te hapori, e ahurua no I te whānau I te wā o te takurua. Rahia tumutumu, Taioro.
Nōrere TV, hei muri ake i ngā whakatairanga. Kei tawhiti koutou e hoa mā, i nā rā hoki ka rongo kōrero tātou i te tūmuaki o te kura. E manaaki ana i te kaupapa o te ASB Polyfest i te nei tau. E te iwi, kia mau, tonu mai. Hoki mai anō ki te Karere TV e whakapāho mataara tūnei ki o koutou i konei te whare tapere o manukau. Te wāhi e tūnei tēnei o ngā whakataitai whakahirahira ASB Polyfest o Ruatāhuna mā ono. E ai ki ngā kōrero koia te pā whakawairua o tēnei kaupapa. Pā Chris Selwyn, tōne ingoa hara mai rā matua, tēnā koe. Tēnā koe matua, Scotty. Tēnā koe te mani. Mihi nui ana kia koe pā i tō whakahaere i tēnei kaupapa me te mōhio iho. No te mane ki taku mōhio i tīmata i tēnei kaupapa pehe o whakaaro ki ngā mahi koe ki tēnei koe, ki ngā ahuatanga koe ki tēnei koe mai te timatanga tainoa mai ki tēnei wā. Te mea pai i tēnei tau, kua kuhu mai mātou ki rōwhare. Kia kaua mo te papa o manukau nei, engari kia kuhu mai ki tēnei whare ki konei. He whare āhuru mō wai mō a tātai nei mokapuna, a tātai nei tamariki, kia tino tūwai wā rātai nei mahi ki runga i tēnei paparewa mō tēnei tau. Nā reira, ko te whakatau ke hara mai ki konei ki tēnei whare i tēnei tau, he whakatau nā te kōmiti whakahaere, he whakatau rānei nā ngā kura, i runga anō i tō rātou hia kia kuhu ki roto i te whare i tēnei tau? Ai, tukana te mea tuarua, nā ngā kura i inoi mai, kia hunuku tō tātai nei paparewa Māori ki rō whare. I tērā tau ki te mātau i ngā āhuatango tāwhiri māte, whakakorengia tētahi o ngā wāhanga Māori. No reire i runga i tērā i whakahoki mātau ki te inoi o a tātai nei kura, tata whitutikau o ngā kura i inoi mai kia mātau, kia hunuku ki rō whare. No reira, ko te whakatutukihanga tēnei o ngā hia o ngā kura kia kuhu ki roto i ngā whare. Mihi ana kia koe pā i tēnā whakaaro nui kia kuhu a tātou tamariki ki roto, kia tā wharautia rātou, i a rātou e haka ana. Ka mutu, ko Waiorea te kura e manaaki ana i te kaupapa o te Polyfest i tēnei tau. Pēhea nei te nui o te rā mahi, o te whakahaere, o te manaaki i te kaupapa. Te mea tētahi atu o ngā panonitanga mo tēnei tau, kua whakarite mātou tētahi ohu, hei kawi i te paparewa Māori. No reira hara mā Waiorea nahe, mai era atu o tātai nei kura whanaunga, me ngā kaiako whanaunga i roto o tāmaki nei, wha ana papahimi, wha mā, wha heili. So ngā kura katoa, kei te mahi kotahi tātou, kia kawe i tō tātai nei paparewa, ko te whakaaro tērā, kia kawe atu etahi atu o ngā kura, hei mana kura mo tō tātai nei kaupapa, hei kura matua, pēnei a mātou a Waiore i tēnei tau, engari mō ngā tau kei te heke mai, aha koa te kuroa kingi, aha koa kerehana, aha koa te kura e āhei ana rātou, mā te mahi ngā tahi o te ohu me te kura matua kia whakahaere i tēnei kaupapa. Akene pē heu tēnei pātai ki te whakautu ake engari. Mena ka te tiro tāu ki te toko maha o ngā rangatahi ko tai mai ki tēnei kaupapa. Me te kaha o te whanaketanga o tēnei mea o te haka, o tira te kapa haka i roto i ngā tau, nā te aha ki o whakaaro, nā te aha ko ta huri kahanei te Māori ki te kapahaka i roto i ngā tau nei, kia pēnei rawa i te kaha o te whanaketanga o te kapahaka i enei rā. O kia mahara tonu tātou, 50 mātahi tau, tēnei kaupapa e haere ana. No reira, i runga kiau nei, i runga i ngā wawata i ngā moimoia o tātou nei kaiako, rangatira Māori o mua, ka ki te mātou i ngā hua e puta mai ana. No reira, me tēnā pēr me whakaaro tātou mō ngā tau 50 kei te heke mai. He aha ngā hua ka ki te mātou i roto i aua tau. Moi o tonu kāre koe i konei mo te katoa e rā tau 50 mātai. I konei koe mo te katoa o ngā tau, mai te timatanga? I au i taku kura, nā te mea i au i te he tauirahi akonga ki te kura o St. Paul's, ki te rori o Ritimana. Ai i ku mātou ki roto, engari mo te taha hāmoa, me te taha tonga, koina ngā tima
kapa, rangatiro tō mātai nei kura I tēnei wā. Engari, ia, kāre mo te paparewa Māori, engari mō hio ana wētahi atu o au toa I ngā tau kua hipa nei. Yeah. Wow, no I konei koe I te Polyfest tuatahi? Oh, no. Engari I konei koe ngā tau maha nei. No reira, ko tino ki te koe I te whanaketanga o te kapa haka. Ai. Ko eke ki te hea momo taumata I tēnei tau ki o whakaaro. Ko re wā ke anō te pairangi o te kapa haka I tēnei tau nei? Ai, kua kake, e kake tonu ana mai I ngā wā o Wikitoria me tipene, o kōtuku, pātiki, e rātu o ngā kura, he toa, he rangatira rātai mo te ahato Petra, wera momo kura rangatira mo te mahi kapa haka. Mi ana kia koe pā mohi anau. He nui ngā tāngata e tono ana I a koe, kia kōrero rātou ki a koe, kia whai wāhi rātou ki a koe, engari, ko whakawātea nei koe I a koe anō ki te kōrero ki a mātou o te karere, o tira ki te marea, mātakitaki ana I a tāua I tēnei wā. Kia kaha kia mai a ke manua nui, mohi anau, he rā anō a pōpō, o rā nui a pōpō, nō reira kia kaha koe mihi ana ki a koe, tēnā koe pā. Tēnā koe, nui te aroha ki a koe, kia ora. Hoi nō rei tiwi, hei muri ake nei, a ta whakatepe a te karere I tēnei rā, tēnā kia mau tonu mai, ki tēnei taonga nui whakaharara a tātou ki a te karere. Ana ko ake nei, ka hoki anō tātou ki a koutou. Nō rei tiwi, koe rā tā te karere I tēnei rā, I konei I te Polyfest rua mano rua te kau mā ono, ko hoki mai anō a te karere ki konei āpōpō mo te rangi whakamutunga o tēnei ahurei whakataitai whakahirahira mo tēnei wā, e mihi ana kia koutou, huri no I te motu, kia ora tātou katoa.